С нея погодили оваа година Северина како главна звезда на нашиот Тиквишки Гроздобер и мислам дека потребно е да не зборувам јас туку сликата да зборува за настан. Па има една штикла, така да мислам дека е добра и она за генералот. Така да мислам дека ова вече нема да бидат изоставени од репертоарот. Како се чувствувате во Кавадарци во Македонија? Pa ja sam sretna i zahvaljujem se gospodinu gradonačelniku. Jako mi je drago, nisam nikad bila. Svekar mi je rekao da su ljudi prekrasni pošto je on pjevao tu i da će nam biti divno. Šta da vam kažem, ja se osjećam ovdje kao doma u Makedoniji uvijek kad dođemo, zato što imamo i puno prijatelja i ljudi su jako dragi, da, i to je nešto što, onako, sretna sam zato što me svugdje doživljavaju kao da sam njihova. Tako da se i ovdje osjećam ko vaš. Nisam baš zahtjevna, ali kad smo probali, aj bar danas u hotelu, rekli su da će mi spakirati nekoliko tegli. Probate li vino? Bilo je rano za vino. Mislim, možda jedino nakon koncerta. Da. Ali Tikveško je... Ispred mene DJ i zaruši si sve, oko mene su svi ljudi, samo ne ti. Novi pritisak hit, a ti kao kad bi od 150 i 100 mobi radile to, ali i ja sve bez sve, ti želiš me, a druge ne, na tebi je baš sve na 100% zna, da ti si Знаете дека ние сме многу музикален народ, македонците? Da, to znam, da. Znači вечера ќе имате ли трема или не? Ne samo to, vaši ritmovi su u svijetu poznati. Znam to odavno još iz muzičke škole. Pa možda će biti nešto, vjerojatno će me bend iznenaditi. Biljana Platno Beleše. Da. Ili Jovana Jovanka. Da, kao kakao. Volim Vlatka Stefanovskog. Mislim da je on najbolji ambasador Makedonije, izvrstan gitarista, šta pričati o Vlatku. I volim moju dragu Kaliopi. Не е уморна Северина од настапи? Možda od putovanja, ali od nastupa ne. Pa mislim da inspiracija je svakodnevna kroz svakodnevan život. Nažalost, ja više ne pišem pjesme. Ne zato što, nego mislim da sam nekako dala svoje. Napisala sam neki 20, nije puno, ali eto, ljudi ih znaju. Kao što ja samo pjevam, prijateljice, moja štikla, tu sam tekst pisala. Ветите добро ви одат. Дали се некој македонец или македонка ќе се пробате во дует? Bi. Već sam imala sreću što je Stefanovski svirao jednu pjesmu koju sam baš ja napisala, Ostavljena se zove, i to na dodjeli nagrada Bubamare, ali s Kaliopi bi svakako voljela pjevati. Ako se desi prilika i ako se desi pjesma. Koliko dugo mi glumiš poštenje, a spavaš pored nje i nosiš ruže i bombonjere. Koliko puta sam rekla da nisam ja jučer rođena, ili ti drugo i voli ko muško, reče mi ne treba. To je lijepo kasno, pamtit ću te
kazna. Da je kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Generale moj, pusti što ti bila, gledaj me u oči kad me ostavljaš, ostavljaš. Čekala sama sa svojim suzama, jer znam da diraš i nju, a i mene tim istim rukama. Puta sam rekla da nisam ja jučer rođena, ili ti drugo i voli ko muško, treće mi ne treba.